Dobrodošli na farmu Kunića Mijatović, ja sam Sloba. Danas imam jako jedno veliko spremanje na farmi, znači totalno su mi se kavezi zapustili. Ono što ja ne podnosim jeste da je to prljavo, da je to neuredno, da je nečisto, ja to jednostavno ne mogu da podnesem i nekoliko dana sam baš u frci oko čuvanja djece i tako imam dosta obaveza, drugi posao čim se bavim isto. Jednostavno sam malo farmu zapostavio. Ono što sam danas odlučio, doduše sad je malo već i kasno, nekih 3 sata je posle podne. Ono što sam mislio danas da uradim jeste da stajnjak koji je pored objekta, što sapiram iz farme, premestim na dno bašte tamo, to jest odnosno na kraj bašte, da ga skladištim na jedan deo. Zašto ga odvajam od same farme? Iz razloga jer sada kada dođe proleće, dođe leto, dođe lepo vreme, to sam primetio ranije godina, čim je stajnjak odmah pored farme, stajnjak jednostavno sam po sebi privlači dosta muva, dosta insekata, dosta štetočina i jednostavno želim da ga smaknem od farme. Ja imam tu inače pored farme jednu rupu u kojoj izlazi sav taj izmet i ja iz te rupe skladištim na jednu gomilu. Sad sa te gomile odlučio sam da sve počistim, premestim na kraj bašte i ima nekih možda 50-60 kolica, nije puno, ali dobro, prebaci se. I ono što je druga stvar što sam odlučio danas da uradim jeste da spalim kompletne kaveze, da saperem limove, da uzmem špaklu, znači da ove limove lepo sastružem, znači ne mogu da gledam prljavo, to je za mene, znači ja jednostavno to ne mogu da podnesem. Znači volim jednostavno da su životinje u čistom, prijatnom ambijentu, što se i uvijek trudim. Doduše sad zbog malo obaveza sam zapustio, ali ništa to nije strašno. Znači da spalimo kaveze, da očistim pod, trebao sam da uzmem isto kreću prahu koju inače bacam po podu. Kada počistim sav pod, bacim kreću prahu radi jednostavno dezinfekcije i lepog izgleda samog na farmi. Bilo je kasno da odem već po taj sam kreć i otiću već sutra, ja mislim, ili u ponedjeljak tek da kupim to i da donesem, da isto bacim dole. Znači spaljujemo kaveze, čistimo limove, sve mora da bude što kažu po PS-u. Tako da ostanite do kraja videa i pogledajte ono što su današnje obaveze da moje.
Ono što sada vidite jeste da spremam polako ove kaveze, odnosno ova prva dva kaveza spremam za useljenje mladih. Treba da izbacim pet legla unutra. Tako da sad vraćam hranilice, ti kavezi su znači posle prethodne ture, kada sam završio taj turnus tih gunića, kada sam ih izbacio napolje, kada su oni otišli na klanje, naravno tepsije su izbačene, lepo oprane, kavezi su komplet bili spaljeni, hranilice su bile i spaljene i oprane i okrenute kontra kako bi se cedile i jednostavno prašina ne bi upadala unutra. Da kažem, ti kavezi su se u nekoj meri odmorili i sada su, da kažem, spremni za useljenje mladih. Ono što ću uradim pre useljenja jeste da ponovo spalim, jer jednostavno vidite i sami da dlaka non stop se skuplja na kavezima, znači sada ih još jednom spalim i onda radimo. Ovo sad što sam došao da vam pokažem jeste izlaz kuda izlazi taj izmet, znači izlazi na ovu rupu ovde iz kanala i ide kroz ovaj kanal i izlazi pravo tu. Onda ga ja kasnije lopatom bacam na ovo gomilu. Tu ima negde oko 50 kolica kojih treba da prenesem gore u baštu, na vrh bašte i tamo da ga skladištim jednostavno kako bi ga odvojio od farme, da kada krene letnji period da se jednostavno muve ne bi skupljali. Onome čemu sad pristupamo jeste prebacivanje mladih. Mislio sam da imam 5 legla, u stvari imam 4 legla, da prebacim 5 leglo još nije došlo 35. dana, falim 2-3 dana pa ih neću prebacivati. Znači ono što imam ovdje jeste neka obična kanta, potrpam ih u kantu i prebacim u kaveze za to. Sada vidjeli ste, mlade sam odvojio, znači evo ženke ostaju same, znači mladih više nema, oni su prebačeni u tov. Pošto sam već govorio u prethodnom klipu da kada kod ženke, kada su mlade već preko 25 dana, 30, ide koliko god mogu da pojedu, znači daje im se više. U slučaju, pošto sam ja hranio jutro, smaltene oni da su sve pojeli. U slučaju da pri odbijanju vam ostane mnogo hrane u hranilici, moj vam je savjet da tu hranu povučete nazad. Znači ne smije ostati puna hranilica. Ono što posle odbijanja mladih radite sa ženkom jeste da ženku vraćate na fabričko podešavanje. Šta znači fabričko podešavanje? Vraćamo je znači staro ono hranjenje, koliko smo je hranili pre samog okota. Znači samo jedna znači čaša od jogurta ujutru i čaša od jogurta uveče. Tako da nema više hranjenja po volji kao što je dobio. Ćao narode, i evo, upravo sam sve završio. Danas je baš bilo posla iz razloga, jer sam malo farmu zapostavio, da kažem, u samoj nekoj higijeni. Ono što sam danas uradio jeste da sam prebacio mlade, znači odvojio sam mlade od ženki, saprao limove, spalio kaveze, špaklom iz strugo, da kažem neke nečistoće, nešto je još i ostalo, ali opet sam baš istrugao dobro. Pod, ostao mi je pod sutra da ili u ponedjeljak kupim kreću prahu. Ja inače kreću prahu bacim dole radi kupljenja same vlage, jer vidite da imam okrog kada perem samim crevom i kada sipam vodu zna da kaplje i ostane vlage. Inače to smo odradili. Mlade
smo isprebacivali, evo ih 4 ture, mislio sam 5, ali 4. Danas 5. tura nije, to jest odnosno 5. leglo nije prebačeno iz razloga jer nema 35 dana, imam je 32 dana i onda nisam htio da ih diram, znači još nekih 3 dana će biti sa majkom. Tako da eto, danas ste vidjeli kako ja to radim, inače kad zapostavim baš, evo sad već vidite da je to sad sve očišćeno, oprano, čisto, spaljeni kavezi, useljeni mladi. I evo ga narodi, za danas gotovo. Ostalo mi je još da nahranim i to bi bilo to. Ono što sam namjeravao i već sam pomenuo na samom početku videa jeste da ću da đubar taj koji se skladišti pored same farme, da ću njega da izmestim iz razloga kada dođe već toplije vreme, pojave se muve, sve se muve okupe oko farme i zna onda da jednostavno uđe dosta muva i u farmu. Sada danas nisam stigao, danas sam kasno krenuo da radim, krenuo sam negdje oko 3 sata, evo sad je upravo 6 sati i sve sam završio, znači spaljeni kavezi, saprano, očišćeno, promenjena piljevina, postavljena piljevina onim ženkama koji kroz nekoliko dana kreću da se kote, ovi kavezi za mužjace, sve za mužjake spaljeni, očišćene tepsije. Znači, bukvalno sam sve, svaki ćošak, svaki zid sam spalio brenerom, znači svugdje je bilo dlaki, svugdje je bilo baš katastrofa, baš sam par dana zaposlio, odnosno cijele nedelje sam zaposlio farmu, samo sam hranio i to je bilo baš neuredno. Ono što ja ne volim jeste da vidim neuredno, ja volim da vidim čisto, uredno, kulturno sve. Jednostavno takav sam, ne mogu da menjam to. Da se vratim na temu, jeste to đubre koje ću najvjerojatnije sutra da krenem da prebacujem dole na kraj bašte kako bi ga odvojio jednostavno od farme, pošto imam tu jednu veliku rupu kada izađe sam izmet preko cevi, preko kanala, izađe napolje iza farme, ima neka rupa da kažem u kom se taj izmet skladišti, kasnije ja tu rupu lopatom čistim i izbacujem na onu gomilu što ste vidjeli. Sada tu gomilu i to sve moram jednostavno da očistim, da odnesem na kraj bašte kako kada dođe toplo vreme ne bi se skupljale muve oko same farme. Tako da, narode, to bi bilo to. Ja se nadam da ste uživali u današnjem klipu. Ono što vam nisam snimio jeste kada sam spaljivao te kaveze za tovi i čistio ih i jeste da mi se ugasila kamera, nisam imao baterije, morao sam da je stavim na punjač i nisam uspio da snimim eto taj deo. Ono što sam i pre pričao jeste da gledam da sredim samo, da kažem, jednu etažu, jednu stranu kada radim, ali danas sam se odlučio da sredim obadve kako bi sutra mogao da prebacujem taj đubar. Tako da, ja se nadam da ste uživali u današnjem videu. Ostanite da pratite naš kanal, vi koji niste zapratili naš kanal, zapratite nas. Ostavite like, komentar i naravno šerujte naše klipove kako bi što više ljudi koji se interesuju za kunići, inače ili se bave ili iz hobija ili baš profesionalno, nebitno da li je to samo radi se o hajkom rasi i panamskom belom, šerujte klipove kako bi što više ljudi vidjelo. Ja vas pozdravljam, mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ja sam bio Sloba, vi ste bili na farmi Kunića Mijatovića. Ćao!